Omukikuru Kentaramo Irene Pascazia w'emyaka 5 y'obukuru twamushanga polisi ya Rubindi ashobangirirwe obwe na polisi yaba yaruga kukwata abatabana babiraba kandi yatugambire na kuno busasi obwo abatabana bari kumurebesa okurugishe bafa abana gabahebanza bya babiri babiri yabakuza bagezaho umwe yagenda undi nawe yakonda mane muri bona bizeye badumuzi yaje basirikiremo bari munzu yanjye umuryango umwari yo mu kisenge cyo Pascazia nagira ngo nubwo abatabana aba bombi bari kumutuntuza ni wari kureberera abana babo abo abakazi babo basigireho bwa nyuma yishebo okubabaganisize ibibanza byabo atakafire bakabiguza byona bakaza kucakara. Umukuru ayine imyaka 48 umuto ayine imyaka 38 nyongwe nisaba government yande abozabe abakome nangwa hakire imyaka 6 baza kwizana basanga abana babo no kubarigire nabo kubanyugundikire bakwatwa police kandi cyashangwa ngo aba bombi nabararanye nabo mu njo emwe n'abana babo bari kwenda kubinga munyina konkabo babyehakana Simoni muturana mama wanyu mu njo ukaje utifana no full time nyona ngingo mugenyi kijambire ndi mplani ga genyo tinfura mu cyaro ni foto ni mu tawu ni mu cyaro ni mu tawu gwe ninye ni ari karporra mawe n'abana banje ko nyinshi n'ikibazo umunjo ye so yumuntu tokombekere nibyo kunteganisa munonga bakazara abana babanageraho mama no wakubora sabuni nuwe no wakahunga school fees kitabo bato bakwende bibyona kubireba. Omukikuru Kentaramo nagira ngo utakirya kandi nangwa no kutako kunyumunda tindu kurya nibangereza ningibyo kurya nibo bariyo nibakira bato nibo birye Orukura polisi ya Rubindi ASP Amos Betungura yahamye kwatwa kw'abasigazaba kandi yajumirire bikorwa nkebi omumyeto muzire yaba yakwire kibanje koze si kibanje ico okweyombeka ukoze so mu kuhinga emisiri ukoze so mu kuhinga okuteka mebintu ebikuletera entasa kona niwo mu byo mwisho yeyombeke kandi obiseho n'amakagawo konka kutagiye kwereza ikibanja ukayikana ukiguza Embarakarezo zona twasiga polisi yazo to mukadukuru kayo obwo kuchondoza kuri kugendo misho nde Evans Taremwa abwa TV West agacenchwiri